Već 2,5 godine se radio album Ringišpil, priveli smo kraju. Na njemu ćete moći čujete 18 pesama. Jako drag album, u principu dosta truda i rade uloženo u to. Ima jako kvalitetnih gostiju, kao što su Mlađi Referent, Rema Luda Kuća iz Kraljeva, Flip Flop, Flame, Phoenix sa Brda Ortak, Senor, Mix sa peva refren, Neafirmisan, File isto peva refren, Delfa. Isto refrenu su pevali Vukašin Marković i Zara i Fema, isto jako draga pesma, Nancy Macao band, isto i Sandra. Uskoro izlazi spot za pesmu Ja sam, koja je intro za Ringišpil. Damn, they got me trapped, hawking while I'm walking, and talking behind my back. I'm kinda schizophrenic, I'm in this shit to win it. I'm in this shit to win it. Nikad nisam bio pokvaren, iako teo sam ceo sve da okrenem. Za 180 hrabro hodam jer ko da me nešto tjera da potonem. Evo da čujemo par pesama s albuma, ovo je sa Vukašinom i Zara i Fema. Isto jako draga pesma pa... Jutros ustao sam srećan, jer ljubav sve je veća. Sve što treba mi imam, kažem svima. Jedan ženskih vokala na albumu je Nancy Macao band, također. Sve ti zapitaš se kako sam u pravu, možda je to zato što zato koristim glavu. Ako uprostiš sve, lakše prolaziš dan. I ako umoriš se, čekaj da padne mrak. Jer problem ne čeka, ko nikad ne čeka. Sigurno dolazi po tebe, ti što prereši ga. Također draga pesma s albuma je sa Burazerom Sendorom. On je također na 90% bitova s albuma. Pa kidamo jebi ga. Gotovo dremanje, rep sve manje je umetnost. Nema geta ovdje, ni crnja sa buretom. Vozim do gume skroz, ne budu ćelave. Lakše je da hljuneš no da razumeš redove. Samo kršilom ima da bršti tlo kad pustiš hop, fuši fol, a mene guši to. Našao sam svoj put, a ti stoj tu ili hodaj sa mnom ako si moj drug. Većinu bitova na albumu je radio Sendor na Burazer. Jako kvalitetan beatmaker, tek treba se čuo za njega. Također, veoma mi je drago što je Big Boss učestvovao sa svojim bitom. Mix i master su radili File, Janzu i Flame, tri najjači čovjeka kod nas. Većina stvari je snimana kod Flame-a, par pesama je snimana kod Papi Jaza, pozdrav za njega. Početkom marta bi trebalo da izađe album. Verovatno 4. marta na moj rođendan će da izađe spot za pesmu Ja sam, što je intro za album, i nakon toga izbacujemo ceo album na Flame-ov kanal. Ja bih se zahvalim Flame-u što je izašao u susret, pomogao mi dosta za izradu albuma i također gostuje na pesmi sa Flip Flopom isto, Zamisli se zove. Jedno veliko hvala ljudima.